is the time they are rather doing politics. Yeah, that's honorable. Yeah, that's one common so. And you gave me a fancy and now I say, and yeah, which is and my shepherd or no so open my shepherd committee. Yes, show me bamboo and Samson on the Jimuti and my Adom come one my shepherd, Reverend Jim Fojo and watching in and on. Now, sir, Chessa, look what I want some more year. When's that when you're for and a stroke? What the date here, the day a year, Rupino, what's the year 1976? And you see a year, I will young and what's a Ghana, your funny photo. It's your semi, your knee near for your carry Musaya, and for my chicken, and the Emra. Many issues to my dear show. Your knee, Penny Bako, your friend, Dr. Nesta, one more, or your UK, which is Sammy Moon and Wobo, where your aircraft near. Yanina chicken, Komono, Kania Wano, was the prince, we cry, walk for Afghanistan, Tomano, Neruplan watching, or more on Musia, Penina Trefe, Ghana Fonka Wanuntum, na Seberia Mushanya, Yankasaya Yan 1976 in Tia Yaria Wo, was a Kai cry at Timuno, will be Bensa Yazi, will be Bensa Tetedia, and so Quanya Befasua Sia no, na Elukota ne Ruprecradie, and Tessa Kai. Eti yankasaya 1976 inti eyefunaka yentieno. Every major maintenance done on both the tail rotor and the main rotor should be taken into account. We do ground tests and vibrations on the grounds and all that to check that the aircraft is okay on the ground. After the ground test has been done, we also do a flight test, airborne test, where the aircraft has to be flown by the pilots and the technicians who service the aircraft. Once all these tests are done, and the aircraft can be checked to be S. When we say S, we say it is serviceable. When we say an aircraft is US, we mean it is unserviceable. In situations where even the aircraft flies, and there is a little vibration in the main rotor or tail rotor which does not actually balance the aircraft, then we deem the aircraft unserviceable. Yo, enti ebra ye kase we mushe bi enye papa emunchire mu no odi amano nti wo say ye nkase 1978 we dia ye no 2005 nti ye papa pa wo say omo adwuma mu no enye sa ene ye de kasem na aba Facebook YouTube a ene ye sa apressifo wonu madukota ya yesi esifa ko a entuo no edi ka ba ye show kakre di ye no ene nam wiemu a yo adawroma ene ne de bi ato honomo no atumi ahu Facebook YouTube ene demu no ene nam wiem no ai to person just don't mind the body mind the engine kai inyi no nya ene ye ho ye monokora enye sa na opeso ochire yanko ya ni Adom 106.3 ene enu amasa 94.7 insha 104.5 testy kasi abo ye gusu ye be e de mo ye ku ye numa ye ku ho central ndc amanyoko panyimpa wada wo ma no ye friend Franklin Gagea no panyini Gagea was said the no mercy kron wadwene ho wantiase and watiase wonwene ho he cannot think fire, he cannot think madness ni nyina da ene say ekwan enam so ankwanhia kosi ye wo wiem ma enam so ekopim duam saa ne yatwe na afa epai se kutudwam ema eja to mu se bom ye nka busuafo ya ma de hye bi ye hro mu ya no wose ye nhwemu e wo mu se mpanyufo ye nhwemu ye kwakwa eluplane na kwaba ene pa ya na so wo feli break anaze bia na taba ba ko na triye ne ho kron ba no wose ye mfangura huhumu esas wande wo ni se bibi wom tintoto nyale obi be so no koyemi na afa ye nhwemu fafa na ne oni ode hye ba wo wusu jobu ina twetwe nkomo no panyini wode sansemi tudwa. We are not very clear with the situation, but you know, some of us from certain backgrounds, we are going to investigate. We asked the old maid to tell her why such a thing should happen. Whatever they mention to us, will go accordingly. Because I know some people are the target. That is, we are going to investigate it spiritually to know the cause of the death. You know that already. We invested in it. Yes, we'll go to the old man to tell us what actually happened. Why should such a thing happen at this time? We will do that. We will do the investigation. What comes after, we will handle it.
Opanyini Gajiano no and at least what day some Eltuga Etromusanke, who ye, yes, you will be able to treat you, Bias, and as we are so young, that what to Sabuan was young, so I can say sorry as make as a as what different as what they were so. Was ever what yes, some young chin is still Jim Lossie. Ediba some crana to a mangana this year was with your sort of money pa. And woman ye and it's in a near bread. I will have one of so this I can't come at a friend about I can Rocochia, says Tibiano, whatever if you move across badly. Because the whole promises in August is going to do recruitment. So it's going to put people in the army. That is, we have the Air Force, the Ground Force, and then the Navy, and then custom and everything. Oh, and then the money is gone all of a sudden. It's a blow to us, a very big blow to us in the constituency. We have to stop it. By hook or crook, we have to stop it. You know, it has ginger us to put more action into stopping the Galamsey. And here you could hear you could pay more NDC among your Kunidimwa, whole centra, when you power one another woman, Franklin Gajiar, and our taste workers. And yet, that's what you when you see Yan Shishamu, a bisu a beura from a was Sam Shishamu no coso, a bisu Tresse, and this one a was Sam Shishamu coso. 1 year, yes, I look at you, what you man, sana, a true. Near a watching a movie, or more crowd, yes, woman, and your tea and dim. Will be a call movie, Rasha bedroom. Penny Bako, ya would deep, penny or Fred Dom or Dom do one more actually. When my young folk come for do your kujo, guns at say. 1 dear moon is some no, what gonna why is so. Sa we mushenyi ya akwatia hwe nipa mo twempani fo mo twe afiri mu no wase mo sempani fo ye ni so na ye hunhum nyina no ba wo se abeti ho nipa ni demu na but when the plane o koro na wu ni pass e wo fom nkrofa se sa pass ni kra wo fom ana nipa no we the house plane na wo si mu awa bosi bus aya dai na nipa na pete e bi kra koto amrem ye si nyense o se dai akoto amrem ana o ma si wo in plane no at blast here and sana a group from plane the plane crash there ye hu bebre e crash in the conform e da baby da no e be si ana singiti na ni fast ni na tete obi kra no so all no o say 30 minutes or 40 minutes to the plane no e to no o ti a pass ni bi. Ayo, when we am for comfort, do you could you Ganza and what in Cano? Ya chess a watch the Mosenka, who bossy belt in Atia Dupremudia, Cadupreno, a cherry cra, Nanka see bet in a zero, Nanka baby, I would hear one at here. Now, when you saw a big time and so be caught on moon, or so who would play a quenchia baby, or Jane any fin any more, who say, now, some back what dear to Janice say. Wano wajidi yes abiri ya mbenimfo hu black box na de na samu a working won be bie so no no ane womu na eba wiem so a wo se woni a wo hwe wiem sachira ye no ebi da so tete office MPP abere so na no mo ho no da so tete ho enti wo mo no bo mo suspect ya ba bemu mo ye sani pa omo ni ye omo beti asamase eni amoye adwuma ye se mo famu ni ko na nipa banda da patu wono ye no mo anya adwuma I was say obi catch us say what done in I was say because you say I a healing area na be dia play no e be fa no enya kwan enko e be timi akopima de enti sai we nyina ye omo e be twa wo ahia omo de odo eni akoma pa e be ye adwuma ma wo e ba ye yesin empamo bia enye say adana wo yi wo odo bai na mo be yes adwuma no bia so hona show salande say nipa e wo hona wo ni omo be ye adwuma no omo firi akoma pem omo ba omo ban papa omo so aye the policies na ya say do and die no mistre omo ayo asam no ye mu hwehwemu eso wonim sa Ghana coaches commentaries ebi wom enti won monyamfo do yokujo Ganza en wo kire mo se ade no
ɔno nko hu ne sɛ NDC abɛyi na nka ɔmo committee for office ɔno mo a na ɔma bisa ho na ɛyɛ MPP ni na ɔma pam ɔmo nyinaa na nka ɔmo ne NDC adwen yɛ pɛ na ɔmo ne ɔma yɛ adwuma mo de sɛ wie mu da hɔ a ɔmo bɛka wie mu na hɔ so a ɔmo bɛka mrahyɛ badwani ɛna ate ne nka no yɛnkɔ yɛ ni Adom 106.3 ɛne anuanom asɛmpa 94.7 nkra kuropɔn mu kokomlemle fa no first street aha ne yɛbata bɛdura ne atwerɛ bɔ ha love wo asante mantama wa yensha esanse nsha na buso se tutu Bolivar da je session woni anuanom nsha fefo so bata eni aka banjiri mu aye de kase bo ne bro tasty angaza ne yakoye ni ma yakɔ wasa mafi wapanyiri baako ye friend Patrick asenso champon ene wode nsima ba betudwa wase wo hwemu anasentem de ati ya ne sasase akasa amade hye num wo makɔ akɔhye asase to krom no mo kɔ so mo kɔ ye de a wo mo simi kɔpɛ bibia bedi ene me be de ne nam o mo kutu gala amen ame ko wiase obi nim de kwate bayra ho mamamra makase adwura bu omo so am omati nanano mo nse de opanyini kirem a wo mo baya amamra ne amane na afei abosuma kwanuasa ne ahoma hodo a ewo potamo nyina no mapata omo se de baya hunu ne mpre no so nti watena foforo nko enkosie no opanyini emro ne Adom kase bo twetwe nkomo no sei no de tudwa no kase me ho mu ne se asem no baaye na yenua no ma no mo ho ne se nipa insia but bra empanimfo ekoye na yekwesi ekoye nuanom nuanom emamienu memamiensa na yehunu won wasase na ansa na eno kra be ba no na me fa ne se na ochimienu a edia ni mu no na bia ye ho no na tate me bia kan esi ho me no memamiensa na etoye yenuanom echi fo no video no we kidie bi se be bia bi service na mo ja be hwe agu no ya na ukoye adwuma ho no masika no eba eno ti na ma we mo so koya omo sukosia wana prince ate ebaye no na nanomo empanimfo ayewo amempia toye ayoma pamudie edunsa aya mamre amia kwa kuyi won sanso ye yi won ye de o se nananu ye si ade aye ama yenuanom ya kwa kope won krabe entino kwa se me woni se mema miensa ye emamie a yenu bana wochi mbenu an edikan no na miensa edikan enya prince ayewo sabia ye ho na na ne champon eno no na atisi wode nsem atudwa no ene ebisasa na na asem wedi anu ade no se ho anu ade pa na so ntie ene wo nwametu kono yetufu no wantie so akwa ntie ade wo se nkrofo no maso ade wo maso ade papa ya ka wo mo se yanka na fo ene wo mo na sambro mati na nanu monse de no se ukọ na ukọ he bia ya nuana mo ye adwuma na me yanka pa me kasa de me nyi ni se bia bibi na wo ho no ma de esinu esie na kwan na wo mo faso ye wo mo adwuma no na sebe ekofa apensia na de bre won ye e se sebe edan esi ho no na wako se ututu edan na se uyi blocks e wo dan na se e ba na sa blocks e wo su ni na wi ase de na se e formo de ni kura su de ni nke be dire ya den e de aba e ke nyano ma djuma wo mu ye ho no ne de nya me ni mu no pe ni e nfa yi but ye to su ye ni si ye no de na na ma ye ne se ya ho o man ma ni nyina kokko se ma ubia enko ho nko ye se djuma ni ni but ye de ni aram galamsi ko ma so de fa e ti de ye nyina na no mo ntani ko go kro ni ma ja tunu se ko ba su bia wo ko na utenya akunse bia wo ma eno ne ma me ya su die me do man so se ye ba men ku ya be haya mu si be yi ya nua no aba be yo ene wo ko na wunya wase mo ho ma no wa pa sae ba se nyese e bia bibi e wo honti na no no e sisa ba kwanya ye nua no pa so ye adwuma no mo ye ni ye eno ti na ko pa sa akunse wo no de bre o opanyine ekotie ni ya friend Patrick asenso champon ukopie mu ewo wasa manfia na ne wona wano durubunu mu no ka ho bi na Adom kase bon na twetwe nkoma de koso wode won sama to yanim na ne nyira mu no ene ne obi a wabempa ye wo honhom na na kwakubon sam the great authentic kwan ya ne twetwe nkoma ne ebisasa na na we de wa manfo ase ya honhom ebi so se anya honhom no so we mo se anya honhom no nkura no mo de mu kwatwa ne o mo se aba wase abi mu ho asase na gimoja etimi gimoja nti utra nkoye na no obi koye adwuma wotimi de wo ye mpatadwan no de wo nkwatwa so se de be eska kokko na be so se doso na fe watimi akwakoye wo mo no ka ne ma ditimi koso efete se trediasa eninti na ya da bia na mekase o mo mko ti adro wa ti e wo ni ni pa ho efete se o de boat e honhom ti de mo na ye ni pa moja nya moja bi no etima sa de ne koso ba ya ta ka so se de unya sika na
now we can crack us, be an avenue for. If you need to be 18 years, and in Tibiano, a band of crackers, or Monco Galancy site, Mamma, Mamma, Nisiano crab, when the public is there. So, Cogalantia, Brahma, Ubi, who know the only place and rock of Pisicaba, Tardino, a idea, 77 years, and say, Ubi war, baby, put this in my young cat will be Gokumo, because you're there. But at Wingwa, and the and he said, Tanya Mano, a idea, 77, and what's the depending guy, Tanya Mano, if it's a one city Pedua, a year for Sona Vina. You know, to me, that I was Zambia. We didn't have the 77 president was the spiritualist, and he just also, and he did get some people. I Tanya Opanyine kwetieni ni wo obi a wabempa ye wo honhom nana kwaku bonsam abusia santimentem na wutie ye French no 104.5 yedam asempa 94.7 FM ye won kran and Adom 106.3 FM nkran ya kokomlemle na yentu aso gadanse nsam no ye girem e se wose ye tuase ne tuase no so no nipa bia ya so brache ya chesa wotwem ba wachi se ne mu ye yanya omsio ya za akobie emu bi na akosi ewo kuro baako ye friend se ahweren ye se udu ho no mo a ene omanfo ahyeda akoye camp te se ne tete no ne ekọ youth camp ye kwa asore camp we camp ye omabọ tente ye omabọ sesen no omadwuma ne so omudi tunsase mu sade ne na mra kwa so na bekwai asem na make bekwai mansi mu sani woye wadwuma fa no yeso ohine ye owompatam wo mu ya no ase asem we de enya de se ne bodwoso ene wo fra presifo mumra na mayi nipa mfiri wo fi se ba bia me kasa o mabọ sesen a wo mo ye gadamse no abusi enya chiro so Joseph Senior High School, St. Joseph Senior High Technical School e won no mo ne so mabọ mmodin a wo mu tu gadamse no wo ho a ye kwase se excavators ni free one mu a Anigyie o masa akobio asem ye kan se ya unim se ye kan ye nsentwe ni restus as I don kwa one ye gadam se nsem na bia ni hono mu a woni ya kire nwura mu hu woni ni ye won patamu wo ene mpanimfo ye wodabra Facebook YouTube na berade ye ka no sukuru mienu ho ena nipa chese abura ye se hurie moja mpa wotim wanya kukuduro ena wako sukuru mienu se St. Joseph Senior High School wonomo wamako school no nchanya wa mutu ena enye no nko Methodist Primary ye no so ewo mpatamu wonomo a wiren wo ewo so wotu eti ese school dance fa na mo so motefa se mutu garam se tuamna kwada no nkotom enti ohina wo mpatamu wonomo na esa boaten ena wodi tu dwase da bi we de yesi penina botena fie ma nkwadare na nka ye ebu na nkarefo ne yi ni firi mu a enye yie etu ntumi ntina se hwe masa ade no nkoso na se wokobo aprosifo amane se aprosifo mu wo taswas ni binti mayi nkrofo enfiri ha wo mu yi o mu firi ho no mu Anigyie aprosifo ni twa wo mu aba na o masanya ko first cavators no o mbesesa ye no we so o mu fa nan a o mu ba no o ma doboro no e de nan ya ka ho e de ba ye eti enei empanimfo kire se ba bia ade na keka kọ no ya agensamu to amasa de taswas foforo kọ se yesa akoye firi wo no mo na yi wo firi ho a na o masa aba wo yi wo firi ho a na o masa aba ni enti e kọ so sa no ye bebo modern ye saka restus a ye beto aso yango ani ma ye kuya ni ma ne de ni chemu amanyosemu na ade ba ko wo mai mu ne se by elections akoba sembrashe bedwani bi ni dwumadi a wodie so famfa na no monse do anaze e bia bibi nti wakaso wapempa wo ni dwumadi apem ho a na wosi etimi hwese ye beyi obi akwakosi na na esa se wiase yase ntifunu a apagafo saso na soso edi apumam na bu a ye bofoforo ne edi apumam na by election no enenei abeto dwa ebi musi ye ntwam ebi musi ye man nkoso no panyini bia wabempa ye wo amanyosemu apentikoso apomu ehon wo kire na de Dr. Christopher Mpedune ne wode sema twdwa no wase by election wo bi obekasi ye ntwam bia wonim de woka wase ye undemocratic so obekasi ye ntwam ehu be hia sa wase mo manfo kwan no wase wokokumutia no retaweta no wakoto aba no wadi imbrashe bedwani a wokwa akogina wana mu na kane twotwofo panyina no gina wode man PP amanyuko no kwabna je Japan en watro krata wadi bia ko man mu imbrashe bedwafie ne speaker aba nkenso asoma na babe wadi bia ko mana bato komisi wadi bia ko mo sanso
ene wo man wa Christopher nkabo mu ko wadi bia komo wo mo saba election no akwa central fia no ma wo fa na wafa musoja na waja sade ni nyina da ene se ba bia ya beka se akonya na dampan ye nkoto ba bia no na di woja mum ne ba wadi oye ne na ba basa kusu ne papa mu ntika ba ya nkatintontan anka ye ntwam na anka asomdwe mra na so panyini ampadu kirema wasi asam na waka ne de abita na wa bata na bi wa waka na so yemfa ye ntie kwabna jaja pon nsem so shebana ya bakosem any by elections yeah and basa yo and tokwa nkai se trip on it atiwa challenge ni me baby bia no yana because by elections akwa se constituency back na parties akese ni na mo la so ma ho den na kupiro. See, there's always a flashpoint. You see, America says, say police administration. Police before almost prepare someone don't be quite accurate. She said, she can't be here, baby, on bed, and then you be feeding on, and then a car, a book on mine. Yes, I could talk about 6 months ago, after 7 months ago, I told Emma and people in a rainy city because they not talk about in 2024. If we are on mandate, we are for 4 years. It's a party. No, how when seat na. If you say you're gonna be a member of parliament or hono, be tono, na ontimi nyana juma biwa, and nothing yankopa friend. You did say, sama party no, emo obi beto na juma. Any equity ye can church for penny without my MPP Manuko Kwabena Japon no and our tis wa better na adwene afa by election na so Dr. Peduchirema was he assembly de wakapa na so nya de befa na was he assembly wa wini wa dance to me twa we na de ya dance her baby tisa kwatia about one person so efimpinu ane aduonu nan emre ekoto ye no wutum se ensusu na dantemu na ekituwa bi wahu enti ekoba se bia ye kwoni akta akoto biemu a ejamia mi ne NS yakumi no wadane ato yi ebetimi abase ye bia abai wote akonwa kese so ndi so betimi adinkuni ma na asem pipia manyoko besa kuram enti ekoba ne so ena we mu na teso ne yemo mo metena so no yemo ma nka nkone honkro ne bade a entwayi oh say e ka democracy no nyama democracy ni election competition say it be manipa e ko chese ni aye pini ana ni aye tene chese so be represent here in election now what when you before I compared to Katakyie dia well now we can say ebia Katakyie nia ya MP we intima enko to aba there's no way I end it for better why because that no no different from Tamaridi it say because MP out so you were free mo ATM fama MPP for na democracy so which may allow competition. I'm a nipa twaba. I'm a much younger than rather than say the job we, yes, I'm a we, then if you tie no. Opanyine kotie ni ye friend Christopher Ampedu yo bia wa bin paye wa manwesemu a Pentecost so apon mu e ho en wo kira de na wo ba dom ka se bodam a ye was special assignment desk e wona kwasi adwuma wo wasan so pen e wa manwesemu ye ne na twetwe nkoma ma na twem se no by election hu ya pa obi obeka so ye ntwamu bia no se ndi pakoro nim de oka by election we say democracy the fapin baako abato say kugina ho na amanfo nto so aba na amanfo so bi gina ho a say yento no so aba say munyina am kopi na mkoto no so aba democracy akansi kwan ye faso a yi obi man be me hye beduani anaso be man panyan anaso obi didi bi wo mai mu nti say yento so aba na say yempe obi mesi na nem na yenkoye party for nkwan nye say bambo na sisi ye yiri mu se na be sakasaka ye ma yenye election bi kura ho isia bo sa aban mu pedifo gidigidi o moye mputudwe ko twaka akwaso ko enim benefit constituency no nti no meme de me say de abato mu manaka ye nya ne sa democracy na sa ne boarding ye ko ye general election mo ma hwesi ka dodo aban say hundreds of millions of citizens na Ghana e use ne de presidential and parliamentary elections amamu ni na ye na by election ba kon ho ka no eno na e betu solve a problem ya dabi
Enti kwasi adwuma pambo eno no. Adom special assignment desk ho en wo be pay wa manwesem ne ne na twetwe nkomo no ya piese monten. Ye ne Ghana di che bia twetwe nkomo abisa wo mo se. We dia ayi ne by election ne. Yes or no, ye ntwam se tun anase ma no. By election they say emunya, so say na be ya at least there must be a free and fair election of the candidates. You know emunya say mo ye by election. Say ye omu tu so bi that I want to and so enye fair. So ntina say emuta ho na obi at me contest na obi choose the home say security tight. I mean nipa say omo be something say as security for the police for other military or something. So omo na omo tight those sites. You know, I don't think that there's difference between the election and by-election. Yeah, the same election, but maybe security na by-election and should I tight more than the main election. I think that either to appoint or to do by-election. Normally, when that would be good as well, but alongside, you think that the political party cannot choose for the people. The people need to vote for their choice of person. So, like political party appointing somebody to stand in, that's also cutting a cost. But that might not be the choice of the constituency. Ghana di shebi adwen chane ye koya ekutie na so wa mo bia nkoto aba wo kan kasa bo ache ne yam enti yam yengum no manfo nkwokyere o madwene kwa ani abusia ye toa so yemfa adwenkyere ba akomienu na yempem komanimu madama mudi bia ba adwenkyere no Facebook YouTube sane yeda moyo no na so mudi bia ba nti yemmom ba akomienu master planner Junior Kentampo wo say MPP for wonuma yade pa se Tamale Central by election no wo mo so omonko o mayade ma mi jesu asemedamu amehwe mu awie yo Pastor Mario o se kwakuni akua nyame enka mo kombo no eye papa na wose broni kromfo ene woto wonkra ena wesu de ayode abamaso owusu wose NDC emrahye badwani no chasa ne kasa no ndo otutugu mu akwa rupre no honsem no emu de ahin wonim wo Ohio ena maso owusu wose ode na adwenche no fi ewiku se kwada de ase wose meso me hwem fi adade ase city na eye nokro pa ye nokro se ye erupre ni bebre wo hono mo a ayedada onso na adwene no ena komensa pilatu wose meso mitie mu o mehwemo efi domi pilatu na onwabo Isaac ose kwadwo chese wo mo ye campaign no o kamo campaign for no ono campaign wo yema ne wo ba ne onam kwa so ba wonuriye abusia yemko yanim ya besai ababie na putupuru amane bo abeka yense kire mu se NCA yeka NCA National Communications Authority mpeni for you da no say radio stations bi ewo mayimu aso ma wo ho kwa so onya dwuma enye yie wonu mu abumra so eti animu ya sabiri ye ko ene sanabo ne da ye toso edu emienu wonu mu dances ya wode eye adwuma ni nyina hoden ya abonyade ye adwuma no wonu mu age sa tumi no afiri wonsem na emperimfo kire mu no mo se wo fom ya kura che ya wo ma wo enema akoma aduasa se wonfa nko siesie mfonso a waye wo mo se ko mu tum kura na nsei ana mampani John Dramani Mahama etie mu se dabi mumma wo bre na niema a mo se wo monye ye no mbekwa akoye wo mo se bre no wo mo de ma ye no radio stations ni bi akosiesie wo ho akototo ne yesese wo mototo ebi so wo ho no mo a wo mo de wo mo so wo nti se dogo bi nu abe etu wo mo da so gina ba bi wo mo gina nti wo mo kwa so wonya dwuma enye yi radio stations no enye Wamua ya emrani ntoto ya eso mukodi so mani so no ensia ye dikan Adom Plus Multimedia Limited 105.9 ewo ho Framantem Dreams Ghana Media Limited 104.9 New Abrem enewo ana Jam Multimedia Limited 101.3 Kintampo ana Jewel Group Limited 102.7 ne wodua nkwanta omoso penifo so omatum Bandai Star Community Radio 107.3 Bandai omatum Unique Gateway Communications Limited 105.7 Nkoko eno so penifo chese wonu animra so watum ana miensa ka ho sa miensa no so penifo kire se sa wo be bie radio station a
ewo baby a wasa wode ye ka ne se mask no was baby a wasa wodi sie wuntumi mfa nkosi baby akeke eti baby a kire se nka wo mfa nkosie no o ma mfa nsi baby a mrama ho kwaye ena nu akiri dances ye mukita amode yi adwuma no so no ewo hefa wo bisa na chese titie tiri mo saa timpanifo ne chese miensa so o matum wuntumi multimedia group limited 95.9 ewo nkran o matum Wuntumi Multimedia Company Limited 101.3 Kumase eno so matum ena Wuntumi Multimedia Company Limited 101.3 Takrade eno so matum wamodi wamani di akire free sabri kro radio station ayati so bi ne radio station se boga na nyinada emre woso nipa kro di so se wani so a ene omuso wo a asem na aba na ye konsam fufuro emuo no ye konsam fufuro emuo no ye ko bekwai mansimu ye ko bekwai mansimu 106.3 Only God can stop us now. 106.3 FM. o ye giram na ye ko bekwai mansimu bekwai so ne ase ade hia ye wo no mo ene womche se hubuabo wodenden de se woje wo ho ba bia anye adan ya Bosumi ya ye womu ya ne da ye toso du na se eni be na nse dwena se ye no ewo abodom be kwa imansi mu ade achen ye nipa wo no mo se ababa bia odi mfie aduasa nwotwe ye fe no Rebecca Pia ye de sika woni se twa ne yemu wokunu ana de sika woni ye madan ya Rebecca nche mu ode be ne se wono oba dwadini osode okodwom wokunu chese ninkumtwe jerosi waso otu ne na kodwom se pebe mede na memerew ene wakwatwempena wadede ne saa hono wakwatwe se ka abo onwei wamunim se be so ho asa da kro no aso wamu twa mo ho aba o mere nipa ba akoso no nso yakunu oda wuram eti ayeko ayeno asambri ma ne mpanimfo ye wo mpatam wonom se asam no ya agbawo kwadwam ne atodwe eti Lawrence ntiamwa yo ye potamu wiasofo onu de entie mu ode ababie Enyamai no menyo aba ai ode enko no menyo ho ansa ne abetie ne no menyo na bien hyase mfiri wo ba ne de ne so kunu no na no ye bobo so a no ya tumi ache no eno akosisan ena nipadua no so enso omuhu ye kuntumi se na eno so akosisan ne ento aso right ben na osusu se ne yere twempra ewo na chi na wo no sekan ewo ne yem no wono so yes ade ne wie no na adwen ye ne se oba na wu nti wono so de sekan bi wo ne yem saa na ontimi nguntem nti wasa kofa dry digu mfuye so kuafo digu mfuye so hye mfuye no wasa konom bi na opia monten na manfo hu na omopeja ono so ka oba no edo mu mie nyira kopie mu awo bekwai aban ayarsabia se sebe no ka se die obema ne die wontimi nkasa na doctor Fojida no so na omo twe poison na wan no magu ni mu no na no omo twe e die free ni mu sebe ya ne ho ebetimi atono na police for e de na fa mbra kwa so no aba bekyere adukuru ntia wo ye na adwen se anka wo ku ne yere no ene wono anka sanso adi adwen ba ne tirimu so wie ya wo ka so wo ku ne ho no na wono so atini aba abekyere e wo ho nti be aba be ma no so ye sanko je ne ho kra free ne nsem ama ti wono so da ayare sabia ebi se de oba no da ho yo na enanie enam so edi hu aba o manfo e wo no so no wo mo se ye ne dawure mana se de ntia de ma amanfo hu abon kese ene se ma me bia wonya fihia abiasa be ye nwotwe a wo ye kuani e wo behin ase o mo ta fekro no bone no mo se kwafia da no na ma me ne ye de se wo kutu akope banche e de aba danka wa ba be no a wo fie sisi ame no customer ame no one ni kuma jare na enkwara maako enan na maame no awo abati asifo asase so iti obo chese maame no ekwefu mo waama iti nyumre no omo kwefu mo ohwehwe na omo enhu no iti ene da na omo sare omo agyen se omo se kwa akoto aso bio na omo ko hu se
obi a wone ne bohye na efuom na na wawu aba na wo da ho no na fom anase e beka se ehuro efiri ne hwenem ene nanum ene moja na aba ana wo butu ho ni mi a wabo wo ni ti no nyina meshi bi wabo bi ana na wo butu eye moja num ati si ameno ka se police fo e wo bekwai assembly member ene committee fo ko bo police fo ya mane e ma meno ka so ma be fa emu no akwako pie mu e wo bekwai ayaresabia doctor for Midday and over say doctor when you be e wo funu ho no e ba tata no ma hu se bi so bi e ne ku no e wo nwure mu ho anase bi ayare bi e na ko che ma me no e wo nwure mu ho no e no enam no mo atimi ehu ne bo nipa wo be kwa ne pata mu se mo mpaka nyina ne se e be den se wo mo so ehu abo mo so be kwa fuum because ma ni ko e wo nim that the crop potential mama mi to ana no e won se do to mo so kwafuo mu a ama ehu ababeto wo mo so a be ma yin so asedi o twere se wo ne ere e twempa no a wono so kwa ja ko se e tuna kwa ebienu e wo mo ka ye maame na ni kunu ye sanka wo twempa wo kunu no wono ane hono e no so ya sefo na de wono so akoto nwule mu wo ko wu abe nwule mu no e no so kwa kwa ya sefo timi nya ma so bi sa ya 20 ana ehu abe nipa e wo behena se ene adwenase ensoso yo me na waseni emfansi abusua yense ntweni Isaac no menyo amanebo eno no yanko enim ebrena so ne ne yemfansi MGF waseme nkai sa wo ye oba na wo ye adwuma abru bia wo wabru moja ni sade be ya adwuma betimi akonka se de wo de MTN adwuma papa fa ho jim bi wache esas wo be mo akwanya na afi adwuma no watimi atrompi wa no nkra batam na boa ama bibia atimi akoye nti wo pa network papa pa adwene ho se wo ye oba wo nya kwadwofo enye se bia wo kotra kwankwanua se na nkonko sa na afia na ante ena bra kwese ena yese pope mana ena mi hu kunu na wo ye adwuma den dia de beboa wo eye MTN adwuma pa fa ho jimu bi wate na afi wadwuma na enkwana nim sa so na nwumaku ahuduo bi ena ka ho bia ka se boyi ya bebe de ema wo MTN for ya dika ka mo de dada ntu free MTN na wo ko hefa sai hadio wayira wo wadma tunguram manem fa ntuhuram yabasie so force can just say one person here ya no adia bebo pa speed dot na nya brika tente na yare no one person ya oni nyina da edi bedwane sa so na mefat enso wo a se ko ba sa tridi ade na ye wo no bia hwem na afa yare no wapa ba bia fa na so obedi di so awie die eye sinomi noodles talia papa the spices ne je no ya akokọ de o beef de o sa so and spicy flavors ni nyina wo ho a wo saka bia beboa pa wodi so ginam DBS for the Caroline Plus from the affairs ne fakuru na so atre enso to a wo fa ho awie ba wo fa wo za zo ni sense pa and ade akuru na so saso spray wo kwale wo ho de open no ma nsaka etimi ntontom basa ebekum mo se deku wo ma no mo papa mo na nanka so ani mu sire ku nyina da ebekum mo tontina 74 ya friend T74 wo benyine nya hoten enyina che pa na 20 na obeda na epuna nwene ai de wuya ne se wo ba nunu bi kidney ya liver ya ana se bia moja broso ne wo so ni nyina da bebo papa away Franco Trading Enterprise mobile phone ne waka de printers ne waka de laptops ne waka de air conditioners papa de amansa ya dia to mu TV so ho kwa akosi 100 inches kwa www.francotrading.com na francophones.com please woda da bia wo bia ya fambre wo abobo no pe wo mu na kuta yemu e ma na via bridging team bombardier squad kase ye babe edema wo obidum ye edu ku mene akria bo ahyewa yi Adom JP yetuapo ana bibio ho yentuapo wo so sikwa brito bia na sene odefo gina akonso den no we onye therefore so onye therefore papa wo therefore san kwa woni boy chi don boy Adom tisas no mafo a wo Adom kase boda mo ye mama mo production team wan mi hu mokoye mokusane won de mi hu no ena wan bio na ka ho wan
Pompido to her. Pompido de ade. Ade ho. And I tell and so ho. I nana sia for JS move for or not. And then over my production bibia ekoso. Mata akwa Chris. I ukuso buy. I miss your friends aveno. I want to buy. So bolo den home fano. I ready man. So bolo den. Or that them say o nyame kan ho pa. Kan ho pa. Ya de masia mamunya monitia ewie watching. Oh boy. Nonsiabo Adom 106.3 Sha 104.5 ya fili tomemu ene amahodoso manfaro pay ya mamache amamakwa ba okrompo na ma de pa bia kye a enase enko a ena ye de ema no ne yesre se onhyira ensa no adwuma so sanse ne nsam hyira ne mani pa ye de fo bradwuma enfa bi enka ho no pay nsam de ba no de edi mu akotene ebi ene se wiemhye ho nimdifo bi na de atodwa se kwan bi aso no nipa eye Z9 wiemhyɛn a wɔkyerɛ ne na wiemhyɛn no etuo no ye hwehwemu fɔmfa wo mo na se no adiye na nyame yetem bebrebe na ekoso no ebeye den so man betumi aka sɛ wo mo betoto ne mama na wie pɛye na hwɛ sɛ ɔman mu atitire ne ani ntim krɔfo papa no mu kununom wɔn abusua oni da so ɔsebɔfo atu amanamo no na nkrɔfo so na mu akyire de yamanyosɛm National Peace Council ɔman asomdwe ba somko no de afutu amagana de sɛ ye yie ɛne amanyosɛm no na obekaya na se wahunu bia videos bi de na behu na obi ne koko fuo mu no wotwa koko dua yi etokyene akuafo wo mo edwa koko no wo mo kabom ko kyerɛ sɛ so bodi nyina wo mo kyerɛ sɛ wo mo fa mo ɛyɛ amanyofo Ensamina bi kan we hu anapɛ kwa ba mu nko ade a yɛde bɛso mo yɛfa na se ma sinomi noodles Ghana they say no net so no ne boso wa wani gi noodles ho kan ne friend Italia no ɛyɛ sinomi noodles ɛde papa ɛne onu aso tentem ɛyi abena pokua ne si jo hye na akro no time herbal mixture yɛ bibiduru a ɛte apogina so wo yɛ adwuma kakra bia no abrɛ yɛ na fiefie aso yare aso nyare wonu mu ato ntumi ne dia per time herbal mixture ni bia no pe ne bobo na emwa DBS Industries and chance no ene atete so no se nsuo no se aye no fe brokwasoa no eno so kura etimi for them on chance nya. Scientists at Harvard just witnessed something extraordinary. During a routine study of sound frequencies, they discovered a song that does something unprecedented. It literally switches on dormant regions of your brain. An unexpected 7-minute brain song began lighting up regions of the brain linked to memory, clarity, and cognitive speed, areas that had long been quiet in their participants. Then things got even more intriguing. This specific pattern seemed to activate a key brain chemical called BDNF, brain-derived neurotrophic factor. You can think of BDNF as a kind of brain fertilizer, helping brain cells regenerate, strengthen their connections, and build new neural pathways. In plain terms, this wasn't ordinary music.
It was stimulating the brain to work better, faster, younger, and not just for 20-somethings. The biggest surprise was how dramatically it impacted people in their 60s, 70s, even 80s, many of whom had been quietly battling forgetfulness, brain fog, and slow recall. After just a few sessions, participants began reporting quicker memory retrieval, sharper focus and alertness, more mental energy throughout the day, and a calm clarity they hadn't felt in years. No medications, no difficult memory games, no special diets or supplements, just 7 minutes a day and a pair of headphones. Now, more than 18,000 people nationwide are using this same 7-minute brain song to feel sharper, calmer, and more mentally alive. For many, it's like having their old self back again. If you're curious about what makes this sound so powerful and want to try it for yourself, I explain everything in a short video. Click the Learn More button to hear the 7-minute brain song and discover how something this simple might help support your brain and memory naturally. But don't wait too long. Due to overwhelming interest, the video may not be available for much longer. Click the Learn More now and see how this unexpected discovery is changing lives. And in the attitude chance, Papa is way, a color length class, and Conoco Pebi, a free 5, equals 15%. Not your every bonus at the amount. Loss in a bar measure, a baby dra, it could 3 years, another chance one patrol, who will be one. A war for Munti, Yaria Bia, a Tremubia, na for Buano, Ababe Crown, Tidebiano, one Tiapo, Pelosin about Mestano, Lock and Mestano, Buama, ma, na lost in the lemon capsules, no more grumpem, Anigyie Fie, and your Fenin Ubia at the EcoBank, the Pan African Bank, Sikasem, a moon to Trianimun share, what is EcoBank and Wabasem that the be, Bossy Bamau, Usikano, Yabokran, Yam and Simon Bahon, now what probably do a Ketriafano, EcoBank, Goyle, good energy. Fango papa no obetono go okano ebete engine beti apo na face no ye mu ahuru ma ye mu mframa ma pepepe said ye opero na ban adwuma omanya adwuma enti bibia da na kwa mu come on. Franco Trading Enterprise, the tone phone papa, and then the TV, air condition, laptop, printers, CCTV camera, and a washing machine. And I pay in an assay ample for Gemini. Abina Pokua, when near Mr. Waka, who Facebook Adom 106.3. Nothing some no yemfa and some yeshen some say chassis Eddie a free and unknown quenchia. See, I am quenchia renfoa. Yentin and penny some da, a woman say a rim chamber show many pound tree, a woman yasa sesro. Now what china and I watch a paper pen of who say missy a munkomodi a guso, a coso din. Some quenchia besi, a mam, Rashabe Jenny, a swafo, subsubsible memum penny for a srafo.